Inteng! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng! Domingo ita, ang adasamot papanam, ay umay sa kanumot jay padi amang misa ita ditoy. Ay, Domingo ya. Nalipatak pa yun ti Aldaw. Apay nga main. Saan nagpatit ti kampana ti simbaan? Na, awan sa nga agpayso tinagpatit. Ay kunak ano saan ko lang anang idi nakaturugak. Ay awan nga taaya ti parapatit iti kampana. Iso saan nagunay. Masapul amaamwam, no apay asaan ang nagpatit ti kampana. Ay mapanak man iti simbaan. Amwak no masakit ti parapatit. Naimbag abigat yo, kapitan. Ay kastamot basang. Ay, saan aya nalabasam ti simbaan iti dalan mo nga imay ditay? Wen kapitan, Eh, apay ka dinulim mabasak ijay. apay awan ijaje kampaniro. Saan ko nakita ti kampanero, kapitan? Agraman ja kampana. Apay kumapat ti kampana kahit awan basang. Ay nadagsan kun kadaanan da a kampana. Basta awan tinakitak anakabitin a kampana. Ijay sigod anakaibitinan na, Ay. kapitan. Ah. Adamot idikalman anakitak. Angam ita, awanan. Ay agpaso ti ibagbagap. Apay kasta ti lang amanggay. Ay. Nagalas ita ti Ay. tsuram. Ay di kadaanan adakkel a kampana iti simbahan. Ay mapukpukaw. Ha? Ay. Apay ko mamapukpukaw ang kail. Kat no nagdakkel day dya kampana. Tay di pa'y lapanawon ka no ti Kastila day dya kampana. Ay adalaki di nangala. Gambang da a kampana. Ananwon da ngay ti kampana. Kat saan mo ta simbahan ti balayta. Ay adalaki di nangala. No nangina da tagambang. Mabalin arunawan sa to'y lakaw. Ha? Ay, Uy. nangina ko na yung kail. Uy. Apay ati yung magbaga. Ta sino katak iti basita kampana. Ta siya tinangilakaw. Ay di ka man. Dakas ti mangilakaw iti sa nekwati simbaan. Apay akaslad na parikot ni Kapitan Maray. Inayaban namot itay ni Kuwarog. Parikot ko na misamat, Maray. Anya kumangay ti parikot na. Nakita ka nagsabat da ka ni Kuwarog di ta kalsada. Ada imbaga na ka ni Kuwarog. E di kuan, pimanaw dadwa. Napanandangay nga ta. Awan mo ti amaw. Anya aya ti saritaan nyo sakbay arimwar ni Kapitan Ijibalayaw. Na, anya nga agpay so tinagsaritaan may. Panunutak man pa'y Maray. Ada ka di malagip mau. Awan, maipapan iti kampana. Ha? Taapay asaan anagpatit kat Domingo ita. Ha? Nay, ayun. Saan mo't ngagpaiso? Ijay nga ta tinapananda, Maray. Awan mo't ngagpaiso ti dakkel ken kadahanan na kampana ang kail. Ay saan ang mabalin da ito'y? Nabayagan a kampana da ijay. Dito'y kabildatan. Padasan ta kitaan iti aglawlaw ti simbahan ang kail. Ay sige. Amangan mo't no adala ang iti aglawlaw. Ay nadagsin da ijay. Marigatan ti dua a tao ang mga wait. Kaya tiyo sa wine, sana may sa tinangalay ti kampana ang kail. Nalabit. Ay mapadalakit di ila ko da ijay. No marunaw da ijay. Ado ti pakaaramatan na no magatang dagiti agat-gatang iti scrap. Itay pa awan kayo, ibanggag ka, rikusan nyo to'y kapilya, paray. Anya ka diti birbirukin nyo, aya? Mapukpukaw di kampana. Ha? Mapukpukaw ti kampana adakay? Uwan pare. No asino nga ta tinaturad anangala iti gamit ti simbaan tayo Awan mo tin nakabitin nga agpayso, paray. Itaman pa'y ang mapukpukaw ti kampana. Ay masapol ang mabirukan ta isubli dito kabildatan dayjay. Kukwat ti bumarangay dayjay.
Balasang ko, nakitam ka din ni apong mo nga inteng. Ay, wen kapitana, napanday di simbaan ka ni Chief Tanod. Tawan nga minang tidakkel a kampana. Ha? Anya ti kayat mo asawan iti awanan, basang? Awanan tinakitak a nakabitin a kampana, kapitana. Imposible nga awanan. Nagdag sanday jay, tadakkel, kan nairakad mo't anaimbag ijay kampanaryaw. Uray kasano ti pan nakairakad na, taawan metan, kapitana. Talaga anakitam nga awanan, basang? Wan, kapitana, awanan ti kampana. Naglawag ka makita nga awan nakabitin a kampana. Anya tinagsaritaan nyo ita ije ubeng, maray. Kasla nang ngagkaw pagsarsaritaan nyo ti may papaniti kampana. Di mo ayan nadlaw asaan anaguni ti kampana itay. Wan, maray. Talaga mo't asaan anapatit ti kampana. Wen, kuna nga min jay ubeng amapukpukaw kano ti kampana. Imposible ang mapukaw ti kampana. Nabaybayag tayo di ti kabildatan. Kat saan pa'y anapukpukaw day ta kampana. Ay, day tangarod kat mare. Apay at ipay kampana ti simbaan ti pinagintirisan da. Makitam ka di ti tugot ti pilid ti lugan, paray. Ada pa dakkel atali ditaw. Impa ayos os dalakit di ti kampana babaan iti talay. Kat inlugan da ti kampana. Awanan, paray. Tinakaw dan ti kampana ti simbahan tayaw. Kasano ngayon? Ay, isa na mabalinda to. Masapul nga gunayak. Ay, imposible ang mabawi ma. Nungay idirabi ida at tinakaw. Awan ti imposible kanya. Ay, di ka man, pare. Saan ka man nga, ginlalay nga kunak man ay. Saan apa naging lalaing daytaw? No kayat, ado ti pamuspusan. Ngam no saan akayat, ado ti rason. Gumatagak man iti sardinas, maray. Tanay, awan ni tuyang ko ngagluto. Napanan ngamin ni tuyang mau. Ay, yak man na mo no, napanandaya bakitan. Tadi mo ila sumangpetay. Di nakadiimbaga, tinapanan na. Pinday na kano apasyaray, dagiti kasinsin na. Kahit saan mo tamay-may sa ti lugar, dagiti kakasinsin na. Ay mabayag nga ron no kastaa. Ay, yak man na mo kingkuha na, maray. Adulat di na mapanpanudot. Kadwam samat ni Kapitan na nakakita iti tugot ti pilit ti lugan iti likodan ti simbaan kabadong. Why, maray. Imposible, ti kunana. Nga iremedyo na kano ang maisubli day ta kampana. Kasano no nakaadayaw ti lugan tinangala. Ay, ada nga agpay surigrigat na amabawi ti kampana amapukpukaw. No adalugan tinangala. Day ita nga ron timbagat. Magilalaing kitay. Uray tricycle na kuma. Kitawang pa'y aramatin na amang kamat iti agtatakaw. Di nga ta tricycle ni Kwarog akarag-karag. Isaw ti karkari na. Ay, papanam ka de. Tanakaruwat ka mat. Ay mapanak iti pulisya ta i-report ko tinapasamak. Takuntaken damin pulisya iti agduduma tulgit. Check upon damin nga aglabas alukan. Ay, partakam nga ron Tapno saan pa'y amakaadayo ti agtatakaw. Ay, saan nga sigurado na dyan agtatakaw. Siya pa'y ti kapitan di ti kabildatan. Ay, ingka nga ruden aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaeng. Ipakitak iti DJ Abadong nga da kabailak. Ipakitam ka de para iti kampana iti barangay wano para kan ni pari badong. Para iti barangay. May kadwala ang di paribadong. Ay, imbag man ta nakitam nga awan ti kampana ijay kampanaryo, basang. Kayat ko nga minaboy-boyaan. No kasya apatitan da, kapitana.
Iso nga idi saan anagon iti kampana. Napan ko kinita no apay. Iso meten ti pan nakakitam nga awanan. Wen, kapitana. Husto met anasabat ko ni kapitan. Imbaga kun nga awan nakitak a kampana. Ay, imbaglakit din, tauray ubing ka, kat adamot masiputam mapasamak. Anya kadi nga addang tinwayat ni Kapitan tapno mabawi ti kampana, maray. Ay kat masapul nga agpatulong kadagiti pulis. Ngam, ti parikot, nakaadayaw ti agtatakaw. Ay, ikagumaan da abiroken Sana balay, agpatulong da kadagiti pulis. Kunani ka ba daw, nga imposible ka no na masarakan dayta a kampana ti simbaan tayaw. Amumutan ni pari badong. Kanayon na akontraan ni Enteng. Sa bagay, maray, hindi pa'y laeng. Talaga akong trabida ni Kabadong kan ni Kapitan. Ay, wen nga rod marikwanang. Kaya sa bali ti isam yung akumit kita kanyak tataba daw. Kas kailamang ininsultaw. Nyangkal mo tis isuma, kwaraw. Kasano kumamabawi na ti kampana? No, adan ijay sa bali a lugar. Karagsakan nyo ka ti di na pan nakabawi ti kampana. San, mate? Ngam nyangkal mo, tiyagin lalaing. Makita no, damaramidan na. Saan ka di amay mayat, nutulungan nyo langain. Tapno makatulong kayo, mate. Kukwa ti bumarangay ti mapukpukaw a kampana. Apay kumabandugag ti bagingay. No, amukmay, tasaanin na mabaway. No saan ka makatulong? Saan ka latan ngagtagtagaray tataba daw? Puutam, to'y ibaga, kwaraw. Uri agsangit itidara ni Parinteng. Di na mabaway, ti kampana. Pulos! Ay, si Kamay, dayta, ubeng. Kaano nakita mamapukpukaw ti kampana? Hoy, si Kamat apulakay. Na, Nasapaan nakitak nga awan. Apay ka di, apulakay. ay nagbastos ka mga ubingay. Apay ka sa ti panagsasaon. Binabastos ka di dayjay, apulakay. Tinulad ko lang matiimbagayo, ahoy. Ay, panawang kamanlangan nga, ubeng. Imanawan tilakay. Anya ka di timbagakan ka ni tataba daw? Awan matkif. Kunana kanyak hoy, si Kamat ubing. Sinong batak mat iti? Hoy, si Kamat apulakay. Kunana kit din abinabastos kano ti songbat ko. Kat tinulad ko laang matiimbagana, ahoy. At dadagiti may ibaga tinataangan, asa narumbang atuladan ti ubeng. Tihoy, kat sa narumbang nga ibaga ti ubeng itinatangan. Ay, kasta ka di, Chief. Tinulad ko nga minti imbaga na hoy, si Kamat ubing. Iso hoy, kunakmat. Maday ading kao, saan mo nga ulitan, wang? Ay, wan, manong Chief. Saan kon nga ulitan? Ay, hello! Ay, ni Kapitan Inteng iti kabildatan day tayo. Ay, agpaisok! Ay, sige! Ay, umayak di tata kita no iso ti mapukpukaw, sir. Ay, sige, sir. Thank you. Ay, bye! Ay, pagandara mo ti tricycle mo taintan. Mapantay di ilay. Ha? Anya iti gagarayan nyo dyan ili ang kangil. Eh, inta kita no di mapukpukaw akampa natin nakita ti pulis nga ipuslit ko matitrak. Ngaglakla ko iti scrap. Anya? Ay, intang raw din Katsapay lang ko ma. Tati kampana, ti simbahan ti kabildatan ti nakita dagiti pulis. Eh, bareng tako na ti pulis adakkel kanumat agamba. Ang damit sumunga na lugar. Ibo na
naman ni Kuwaraw ka nakatricycle. Day, police mobile man. Ay, kanya nga tati umayan ti police dito. Uy. Ah, Ay, adamot ni Inteng. Nga, adda karga ti lugan na kampana. Nay, ay maray. Adan ti kampana. ugno ka di daytoy. Ti kampana mga agpaisaw. Naglaingan ni Kapitan, tanabawi na ti kampana ti taga-kabildatan. Ay, may kat pa rin ba dong? Ah, Kaduan na kami ang mangibabanto iti kampana. Tay subli tayo iti kampanaryaw. ha? Ay, bilibaking ka paray. Nabawim ti kampana tayo taga-kabildatan. Ay, naglaing kan paray. Ay, no agunay ti tao. Awan papanan na, no di agbaligi. Ha? Ay ta, ti kunada asipo puso apa nagsirbi. Ay na. Ago ni manan ti kampana tayo. Kat, agbiag ni Kapitan Enteng. Good job manen, Kapitan Enteng. Naalibtak ka, Kapitan. Impanaknak mo iti kabarangayam, anasiglat ka, Kapitan. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.